Ассаляму алейкум, сайгылы достар. Залда пек чоқ таныш бетлер, ожалар, талебелерimiz, ана бабалар. Бүгін саба біз енді милли тәсіл вяслында біздің халқымыз тәсілге насыл эмиет айырмақ керек, қайда доғры кетмек керек олғанымызды мұзакер еттік. Ама шымды бізде мастер-класс, ve біз өз тәжірибемізді пайлашacak olamыз. Yani біз gerçekten тәсілде нелер яптық, ve тәсілні, милли тәсілні бизнеснен бағламақ мүмкін мі? Мевзумыздың ады «Образование как бизнес-услуга, опыт IQ меркезі». Екі тілді аңнатмаға тырышачам, жанлы билингвизмны омырге кечірмеге тырышачам. Тәсіл, біз тәсілге бизнесмен оларақ келмедік. Біз тәсілге ожа оларақ келдік. Чүнки аңна еді ки тілімізні сақламақ, халқымыз арасында популяризация yapmaq керек еді. Ve мен университетте 15 yıl çalışkanımdan soң бала бақша açmağa niyet ettim. Ve біріншіден пара ақында түшінмедік. Біріншіден біз түшіндік біздің дегерлеріміз, ценности. Да? Что у нас является ценностью в образовании? Бірінші берген суалымыз дегерлер. Халқымыз үшін, эпомыз үшін дегер недір? Какие у нас ценности у крымских татар? Да? Какие ценности мы как народ прежде всего ставим в образовании? Что для нас является важным и что является ценностью в образовании? Нет уж не редок. Бізде мастер-класс олған үшін интерактив истередім, залнен субет құрмаға истередім. Оның үшін насыл түшнесіңіз? Бізім үшін, бізім дегерлеріміз тәсілде. Кім яда не ола білір? Ең evvela тіл. Evet, bu bizim degерimiz. Бір қырым татарның дегері бұл тіл. Тіл бар ма, миллет бар? Разым. Да, насыл дегерлерimiz? Milli менлік. Yani мен кімім? Мен қырым татарым? Яда мен маңқұртым. Doğru. Bizim менлігіміз. Екінші дегер. Разым. Да, насыл дегерлер? Тіл, менлік бізді миллет етecek ve бізді миллет olarak сақлап қалacak. Paylaşayım, biz de ebet hocalarının düşündük ve nasıl degерlerimizni belgiledik. Birinciden bizim en kıymetli degерimiz bu baktlı ve akıllı ballar. Ballardan kıymetli şey yok bu dünyada. Birinciden bu. Evet, ama nasıl ballar? Kırım tatar tilini bilgen, razım sizinle. Kırım tatar tilinde tahsil algan, okugan ve aynı vakitte Kırım tatar tilinde laf etken, men Kırım tatarım degen ve sotsiumda, sır degil bizde o kadar milli mektepler yok. Rus tili mekteplerinde yaxşı okugan, ya da milli mekteplerde yaxşı okugan, iki tilli mekteplerde yaxşı okugan bala, bu bizim degерimiz. Ve tek Kırımda degil, dünyаны көрген bala konkurensiya yapabilecek. Gerçekten başka platformalarda, ilmi platformalarda konkurensiya yapıp olacak talebelerini yetiştirmek. Biz böyle degерlerimizni belgiledik ve bu degерlerden biz missiyamızını belgiledik. Ne? Ama slaydқа geçmezden evvel. Geliniz beraber düşünelim. Böyle bir beyin fırtınası, mozgovой штурм. Bizde böyle degерler var. Ne yapayıq? Kırımda mına bugün dediler biz 25%'miz. 20-25. Ne yapayıq biz Kırım tatarlar? Tilimizni bilip, menligimizni bilip, dünyada qavi eki ayakta turup, технологияларны teklif etken millet olmak için ne yapmak gerek? Mesela Japonlar ufak bir millet. Ama onların bütün arabalarını almağa isteyimiz mi? İsteyimiz. Onların texnikasını evde almak isteyimiz mi? İsteyimiz. Onun için nasıl, ne yapayıq? Bularını ballarda yetiştirmek için ne yapmak gerek? Nasıl düşünesiniz? Zemanivi usullar. Yani dünyada ne var? Yanı velosiped ayak maşinasına icat etmek gerek mi? Ya da dünyaya aylanıp bakmak gerek mi? Bekim dünyada bu vardır. Bizge tek alıp onu Kırım'da işletmek gerek. Aslında tarihimizge bakacak olsak, İsmail Gaspral aynı şey yaptı. Numan Çelebi-Cihanlar aynı şeylerini yaptı. Ve biz böyle missiyamızı belgiledik. Rusça yazdım. Мы хотим создать условия для реализации потенциала каждого ребенка в соответствии с его потребностями и интересами. Belki birisi matematikаны бегенедір, бірісі фенлер тіліні бегенедір. Yani farklı sahalarda bir balada o
истидатыны, о кабилиетнелерни көрмек истедик. Экинчиден, энди бу кабилиетни көрген сон, воспитать у детей любовь к родному языку, культуре, традициям и в то же время мыслить глобально, уважать, знать представителей других культур. Хатырлайсаңыз, Муноман Челебиджиханын ипаресі, біз оле бір жумхуриет құрмақ істейміз, біз бұтын миллетлерні кучакларымызны ачармыз, бұтын ырқларны, бұтын миллетлерні танырмыз. Яғни біздің жумхуриетіміз оле олacak. Біз көреміз, біз де оле неsil yetiştirmek istейміз. Қави аяқта тұрған башқаларға урмет еткен, ама озын динini, урф-адетлерini, тілini білген инсан. Біз мына бөлеміз қырым татарлар. Келіңіз, яшаңыз біздермен бәрабер. Ve üçüncüsü, dünya nasıl olacağını biz bilmeymiz. Dünya pek denişi. Ve bu yetişip gelgen ballar başka dünyada yaşayacak. Biz endi yaşlardan düşünüp olamayız. Çünkü yaşlar gerçekten başka türlü düşünüyorlar. Сформировать универсальные навыки самообслуживания, коммуникации, полилингвальности, так как они будут жить в другом мире. То есть научить детей быть открытым к миру и искать новшества в мире. Не бояться выезда, как мы сегодня говорили, бояться нам того, что дети уедут за рубеж учиться или не бояться. Не бояться. Но сформировать такое национальное самосознание, чтобы они с этим багажом возвращались в Крым и приносили пользу своему народу. В открытости наша сила. Башкаларныдан барып огренмек. Бу биздин миссиямыз ве миссиядан біз не яптық. Ве түшіндік. Насыл біз бұны япайық. Элбет бізде милли тәсіл сасында милли мектеплерimiz бар еді, милли бақчаларымыз бар еді. Ама біз тек арам башқа yolundan кетмеге башладық. Өзіміздің күчімізге ишанып, özel сектор, частный сектор. Ve 2013 senesi biz birinci paralı, abonemenті pek yüksek olmasa da paralı inkişaf merkezi açtık. Ve bugün bilesiniz mi 12 yıl evvelsi açkan merkezimizin balları mesela Zera Zenidinova ende Osmur olup çıktı. Bugün ende hikayeler yaza. Ve öyle ballar bizlerinin osi ve bugün ana tilimizde serbest laf eti. Ve bu ana babalar bizlerinin beraber 12 yıldan beri para berip tilini korçalaylar, anlı ana babalar. Ve ben bugün ufacık bahçemizdeki ballarga bu ana babalarını göstereyim. Çünkü bu ana babaların anı pek yüksek. Kazandılar, ballarına tilini saklamak için sermiyalarını ayırdılar. 2017 senesi bu ballar endi o'sdi ve mekteplerge bardı. Ama bizlerden beraber devam etmege karar berdiler. Әлі de bizlerden sağ olsunlar. Bu yıl endi biz onlarni mezun edecekmiz. Çünkü 9. sınıfga keldi olar endi. Ve biz onlarla beraber tuşunduk ve açtık ana tili klubu. Ana tili klubunda haftada bir kere olar keleler. Tilimizde biz farklı leyhalar yapamız. Tek gramatika değil. Biz bu ballarını nege hazırlayımız? Milletimiz için gerekli proyektler. Oyunlar yok mu? Oyunlar yaptık. Kitaplar yetişmiyor mu bala bahçeler için? Bu ballar kitaplar yazdı. Onun için biz bir produkt yapmağa öğretemiz bu ballarını. Ondan son 20. senesi 8 yıldan son biz tekrar ayakta durmadık ama cesaret ettik ve mini бақча яптық. Частный мини-сад кратковременного пребывания. Мен түшіндім, паралы келерлер ме, келмезлер ме, келділер. Ведеділер ярым күн аз, толы күн япайық. Ve şimdi bizde 2022 senesinden başlap biz түшіндік, kiralık binalardan bezdik, yorulduk. Ve bereket versin, ipotekalar çalışaydı o vakit. İpoteka aldık. Endi қартаймаға olmay, пенсияға жеке ипотеканы төлемек керек. Onun için ufak olsa da evde biz eksperimentalный база olarak böyle bir balabakça açtık. Paralı kenedi. Hepsini özümüz kazanamız ana babalarla beraber. Ve 2023 senesinde rebranding geçindik ve biz fidançık edik. Fidançıktan ostık ve olduk IQ merkezi. Pek çok düşündük. Biz ösemiz, ballar da bizle beraber öse. Biz ballarga oриентирлерni göstermek gerekmiz. Күчіміз неде? Ve bakınız nasıl logotipni düşünüp çıkardık. Tamırlarımız Kırım'da. Unutmаңыз, Kırım sizin vatanınız. Her vakit mında tamırlarınızla duracaksınız, Kırım'a kaytıp geleceksiniz. Kayda olsanız da öseceksiniz ve sizin күчіңіз, sizin IQ'ңызda, miyinizde. Biz öyle konsepsiyani özümüzge saylap aldık. Ve osmege endi terek olmağa fidanlardan osemiz terek olamız. Ve bu logotip ne bilmeyim, belki vakit geçirken rebranding yaparıq, belki olarla beraber son üniversiteler açarıq, bilmeyim. Ama şimdilik biz mektepte 9. sınıftamız. Bana berilgen sualler. Milli tahsil paralı olur mu?
Біз де бұл үкіметтің ватандашлары оламыз, талап етмек керекміз. Мектеплерде қырым татар тілі саатлері чоқлашсын. Әлбетте бұны yapmak керек. Біз бұндан vazgeçmeymiz. Ana babalar bu sahada faal olmak gerek. Kimseni beklemege gerek mi? Talap etmek gerek. Gerçekten biz bu hükümetin vatandaşı olamız. Hocalarından da bekleyemeyik. Hocalarga ana babalar arka olmak gerek. Anlı ana babalık bu bizim kuçumuz. Ve kanunlar anlı ana babalarga, сознательный родители. İsteyse ana baba özüne sual vermek gerek. Benim balam ana tilimde laf etkenini istey mi? Evde belkim laf etmeydir. Ama en azında hoca mektepte 1 saat bir şeyler anlatsa akılında kalır. Evet, bir de 1 saat bu pek az. Ama Kenya'da bu anlılık ana babalardan barıp mektep müdüründen talap etiniz. O'zingizning birligingizni gösterin. Hocalar bunu yapıp olamay. Hocalar sizge tek yol gösterebilir. Bu devlet yolu. Biz ne düşündük? Yaxşı, hükümetin çaresi yok. Vaziyetini göremiz. Ama bizge, halkımızga til gerek mi? Bizim tilimiz, tahsilimiz gerek mi asıl özümüzge? Bakınız nasıl oteller kuramız, restoranlar kuramız, oteller kuramız. Göremiz ki bizim halkımız pek becerikli. Bu gurur verici bir şey. 30 yıldan son Kırım'a kayıttık, времянкаларда yaşadık, ballarını okuttuk, ayakka koyduk, üniversiteler açtık, mektepler kurduk. Ama belki şimdi biz özümüzge de aytmak gerekmiz. Bu kadar verirler bizge. Ama biz özümüzge ziyadece verebilemiz mi? Ve men mında bilesiniz mi? Zarafşan resimini koydum. Zarafşan Özbekistan'da bir özen. Bilesiniz mi? Onun içine düşken insan boğulaydı. Çünkü o kadar güçlü. Ve men balalıkta 5 yaşında olganımda baktım o özenge, öyle bir alıp ketem, ana der, bak sakın yaklaşma içine. Düşsen ölürsün. Sağ kalmazsın. Ve deli cesaret dilerdi. Ben ne yaptım bilesiniz mi? Atladım onun içine. 5 yaşında. Nasıl tutundum ama ne öğrendim. Öyle ağır turbulentность dedik de bugün. Bana böyle ağır vakitte onu otların tutam, ayaklarım su alıp kete ama kollarımla tutunam. Onu tamırları pek güçlü eken o Zarafşan yanında özken otların. Ardından babam rahmetli atladı. Ve biz çıktık sonunda. Ve ben anladım ki спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Biz şimdi böyle özendemiz. Biz böyle özendemiz. Çıkacakmız mı, batacakmız mı içine? Onun için ne yapmak mümkün? Biz nasıl göremiz? Milli tahsil biznes olabilir mi? Gerek olsa olabilir. Biz öyle neticeye geldik ve öğrendik ne hükümet buna imkan veriyor mu? Veriyor. Ve biz ne açtık? İP açtık. Предприниматель oldum ben bilmedim. Ben filologum aslında. Предприниматель olacağımı düşünmedim. İP açtım. Ve baktık ki ne isteyik? Evet, tahsil vermege. Milli tahsil. Ama azbarımız ona imkan vermiyor. Лицензированиеден geçmege. Biz geçemeyiz, binamız verdi. Biz açtık присмотр и уход. Balabakçamız. Ana tili klubunu biz yaptık, klubная деятельность. Gerçekten haftada bir kere ballar geliyor ve biz onlarla para alamız. Ve ben anladım ki bu İP'ni çalıştırmak için görüyorsunuz bunda ben kadın ahtapot koydum. Ahtapot это осьминог. Gerçekten çünkü paran yetişmiyor işe. Bazarga barmak gerek. Aş getirmek gerek. Derslikler yazmak gerek. Hocalarla çalışmak gerek. Ve da 1000 türlü problema ve sen ahtapot olasın. Ama прическа yapıp çıkıp çıkışta yapmak gereksin. Tecrübenle paylaşmak gereksin. Onun için Dülber bir ahtapot kıdırmağa tırıştım. Çünkü gerçekten kimden ruh alasın? Ballardan ruh alasın. Ve perspektivada ben elbette isterdim лицензирование yapmağa. Çünkü artık bizim tecrübemiz yeterli. Ve образовательная деятельность. Ama Rusya'da mahsus bütün programmalarını, FOP'larını öğrendik. Eko yolu var. 60% Rusça, 40% Крым татарca. Обязательная часть на русском языке, выборная часть на крымско-татарском языке. Или же наоборот. 60% Крым татарca, 40% Rusça. Programmalarına göre, nasıl bu programmalarını yazsan ona göre. Ama böyle imkan hükümet veriyor. 10 yıllık tecrübede biz biznes olarak yani kırdın mı bu işe diyeceksin bu biznes. Bilmiyorsun mu öğreneceksin. Ve ne oldu? Nasıl neticelerge eriştik? 100'den ziyade ana tilini bilgen baktlı bala.
тіліні білген. Сырдегіл бізге тіліні білген ве тіліні білмеген балалар келді. Башта біз оларны айрайдық, білесіңіз ме? Тіліні білген бір группаларға, тіліні білмеген екінші группаларға аналар қатырлайлары. Доғырсын айтқанда башымыз қатып қалды. Оларға фарқлы ожалар, фарқлы методикалар пек чоқ оғыраштық. Сон дедік, yok, біз бұнен пек не, баяғы чекші-жекміз. Бала бақчамызны айтқанда біз бөле яптық, білесіңіз ме? 20% тіліні білмеген балаларын алдық, ве 80% тіліні білген балаларын алдық. Ве білмегенлерін білгенлерге қоштық. Чүнки бұл 20 бала тіл мұйтыны бозып оламаз. Не олар? 80% оларын оғыретір. Ве керчектен бұл чалышты. Мен бұл ел жоқ стажировкаларға бардым, қысмет олы стажировкаларға бармаға. Ве яқында Дубайдан стажировкадан қайттым. Ве андақы мектеплеріні бақтық. Ве анда да international мектеплер, халқара мектеплерде бөле пропорция бар. 20. Тіл мұйтыны бозмамақ үшін инглисче бет олар. Инглисче, русче япаларында насыл тек мектеплер жоқ. Инглислерін, французларын, русларын, пек чоқ мектеплері бар. Атта Плехановканың филиалы бар. Шымда МГУ филиалына ача Дубайда. Чүнки нелер кечелер. Студентлер ве балалар аккредитацияны кечерелер. Халқара аккредитациясыны кечерелер. Ве айта жағым, бізде бұл 20 бұл доғыр екен, оны айта жақ олам. 20% доғыр екен. Яғни біздің 80%-мыз, анау 20%-на ассимиляция япты. Яқшы мана тілін оғыренді. Ве білесіз нені көрдік? Бір елда балалар тілін оғыреніп кетті. Ве біз керчектен 20% баланы аламыз, тіліні білмеген балаларын аламыз. Күмерден абабалар бұл нетеже бір елда алап етіп башлайлар. Айта жағым оғадар, мен өзім шаштым. Мен белемедім бір елда, біз эксперимент қойдық доғырсын айтқанда. Шынды делер чоқча япыңыз 50%-ға чықарыңыз шығарып оламам 50%-ға. Чүнки о вақыт тіл мұйты бозылыр. Ве біз бұл сефер Дубайға барғанда Свис окул мектеплеріне бардық. Свис мектеплерінде пек чоқ Русия тәлебелері оқи. Йылдызларымыздың балалары, пек балабан йылдызларымыздың балалары, пек чоқ депутатларын, олигархларын балалары пек чоқ. Инанмасыңыз не қадар бала. Ве біз бір мектепке келдік, біздің ебермелер делер жоқ. Қайдан келдіңіз? Русейден де керек емес бізге. Бізде жайды бұғадар Русейден келген тәлебе. Бізде 50% біз жайды пропорцияны боздық. Олар тіліні бозалар. Тілі мұйтыны бозалар. Оның үшін 50% бұл жоқ. 50% яптың мұ яры-ярыға тілі мұйты русча. Тіліні жойарлар. Тіл кетер рус тілі тарафына. Сырдегіл бұл 20% балада азбарда ойнағанда русча ойнайлар. Біз айтамыз, проблема дегіл, сіз бұл тілде бекі мектепте оқы жақсыныз. Айта жағым, біз экспериментні қойғанда, шымды бізде 28 бала бақчамызға қатнай. Олардан чоқысы қырымдатар, қоранта, біз ойлаңнатамыз. Біз тіліні сақлаған қоранталар үшін çalışамыз. Сірдегіл бізде оғадар емек берелер қоранталар. Тілде баласы ана тілінде лаф етсін деп. Лапетіп кетелер, ожалар, әлбетте команда пек мұйым. Ве насыл біз ожалар олмасайды, біз бөлен нетижеге келмез едік. Бүгін залымызда ожалар болуна Эльвиза ожа, Фериде ожа, Земине ожамыз, веда бізде чоқ ожаларымыз, олар фарқлы сағалардан. Бірісі филолог, бірісі башлангыч сынып ожасы, бірісі мектепке жетасил мутехасыслары. Біз әбет методикаларымызға оларны оқытамыз, ама ең esасы оларын юреклері ве оларын миссиялары ве дегерлері бізім. Біз айны фікірдеміз оларген. Оның үшін бөлі нетижелерге келеміз. 30 осмур, бізде 30 бала қатнай осмурлерден подростки ве әбетте аңлы ана бабалар. Ве білесіңіз мұн аңлы ана бабалар айрыжа мен оларына айтып кечмек істейім. Мен беледім параға келмезлер. Бізде абонементіміз мұнашы бұл ай 28 бин. Ве мен беледім бюджетте çalışқан ожалар үшін текаран ағыржа. Сырдегіл бизнесменлер кетірелер бізде балаларны. Ама девлет ішлерінде çalışқан инсанлар да кетірелер. Чүнки насыл неге инвестицияларны бере жегіні биталар пенсияларны бере. Бір бала бар, екі битасы оның пенсиясын топлай бере. Бала бұл бақчаға келсін деп. Айта жағым, аңылы ана бабалар о локомотив. Олар бұл локомотивны тарта. Вешімді бізде 28 бала, ве білесіз не қадар сырада? En azından da bu kadar. Men belesім ярын 100 кішілік бина ач, бір айда толар.
мен біз бұған шаштық доғырсын айтқанда, бұл епс эксперимент. Халық демекке озын парасына, керчектен озынын сақламаға азыр. Тек бізге, бизнесменлерге, бізге ұйғын бір фиат қоймақ керек. Яғни, аяқта қалайық бұл бақчаларымыз çalışсын, халық төлеп олсын, берсін. Mesela біз март айында Земене Оджанин Казаньға бардық. Анда Баласити деген бала бақчалары бар. 6 бала бақчалары, 2 дане мектеп ашқан бар. Өзел, частный. Бешінде Дубайда да açtılar Баласити. Балабан бір Баласити açқанлар. Олардың моделі текарам фарқлы. Олар 60% русча оқилар. 40% İngilizce Cambridge программалар oldu. Herkes tatar tilini öğreniyor. Geldin mi paran tolisin seni soramaylar. Milletin ne olsa tatar tilini öğreniyorsun. Tatar terbiyesini verirler ve Kıtay tilini koştular. Bizde, çünkü Kıtay olar ekonomika için bunu yaparlar. Bizde de 4 til var. Bizde İngilizce var. Kırım Tatarca. 60, ben bunu aytmadım. 60% bizde Kırım Tatarca. 40% bizde Rusça. İngilizce ve biz bu yıl İtalyan tilinde koştuk. Tartıp olurlar mı ballar 4 tilini? Tartalar, öğreniyorlar. En esası surjik yapmasınlar diye. Bir tilden bir tilge rahat geçsinler diye. Gördük ki biz özümüz o eksperimentlerge şaşamız. Gördük ki ballar keçi. Bir tilden bir tilge rahat keçi. Karıştırmayıp tillerini. Bizim maksadımız bu. Ve bizim strukturamız, bu bizim hadımlarımız. Biz düşündük bu strukturaga kelgence öğrene dünyaga barıp öğrendik bunu. Merkezinin sahibi, generalный direktörü, menajer, metodist, usulcu hocalar, terbiyeciler, pediatr, aşçılarımız. Yani bu bizim, bir de buğalterimiz var. Bu bizim, da var bizde ekonomistimiz. Ben onu bir kere aytmayım kardeşim, sağ olsun, bana bu vektorunu göstermegen olsa, biz onu doğru ekonomik tarafından inkişaf etip olamaz edip. O resimde yok ama o pek çok bizge yardım ediyor. Ve gruppalar, bizde şimdi bakacağımızda 3 gruppa, küçük gruppa, yaşları yakın. 3-4 gruppa, 3-4 yaşında, 4-5 yaşında, 5-7 yaşında ve ana tili klubunda bizde 35 balaga yakın talebemiz var. Bu bizim balalarımız. Bu yıl mezuniyetke hazırlanamız. Bu bizim, bu yıl biz Kırım'ını öğrenemiz. Gruppalarımız bu yıl birisi yalı boylu, birisi orta yolak, birisi çöl. Yani onlar bütün bu Kırım'ın, bugün aytık da Kırım'nıға sevgi aşlamak gerek. Tahsil bu tek til değil. Biz Kırım'ға sevgi aşlayımız. Kırım'ın dağlarını, ozenlerini, urf adetlerini. Көресіңіз, öyle bir fotosessiya yaptık yangi yılda. Evden saklanıp kalgan aile degerliklerini getirmek gerek edi. Ve onlar böyle vinyetka takvim oldu. Şimdi böyle vinyetkalarını biz ballarını yapacak olamız. Ve mında tilini bilgen ve tilini bilmegen. Bu bizim bu yıl grupamız. Bu yıl biz onların 2 yaşından alıp ostırdık. Bu yıl biz onların çoğusunu indi. Bu grupanı mezun edecekmiz kısmet etse. Bu bizim ana tili klubumuz. Mında bizim talebelerimiz, ana babalarımız, bizde analar, babalar beraber biz katnayımız, Kırım'ını beraber öğrenemiz. Bir kısmı tek, Orkapıға da bardık, Orkapı değil ne, Yenikale. Biz proyektler yapamız, ballar, ana babalarla beraber o tarihi yerlerimizni bakıp çıkamız. Bayramlar bu, bizde kezlev, yani ana babalar, biz almayacak edik ana babalarını. Ana babalar deyirler, biz de barayıq, Kırım'ını sizinle beraber öğreneyik. Yani bu tek til değil, bu terbiye, bu menlik, bağlı prosesler. Bizde okvet, присмотр и уход olğanı için необразовательная деятельность. Biz til muhitini yaratamız, создаем языковую среду. Bizde hocalar метод погружения с педагогом-носителем крымско-татарского языка и русского языка. 60% bizde Kırım-Tatarca. Sabadan bütün esas dersler bizde Kırım-Tatarca. Biz tilini öğretmeyimiz, biz til muhitini yaratamız ve ballarga o tilden dünyanı tanımağa yol açamız. Ve til her yerde. Navigatsiyalarda, plakatlarda, kitaplarda her yerde. Eki hoca diyalogta buluna ve образовательная деятельность olmağın için biz aldık
Мария Монтессори методиканы оқыдық, оқып шықтық, сатын алдық о методиканы. Монтессори методикасын ең esasını біз не бегенеміз? Помогите сделать не самому. Оны пек бегенеміз, самообслуживание. Бізде балалар өзлері әршені япалар. Бір тараптан білесіз, біз балаларға айтамыз, ачы қағыз олмастыңыз бұл яшайышта. Әршені өзіңіз япмаға өгіренесіңіз. Ondan sonra ақылы ойынлар. Біз өзіміз yapamыз bu oyunlarını. Mesela bu oyunlarını bizim ana tili klubu yaptı. Ve biz onlarla bala bakçada oynayımız. Ana tili klubunun ana babalarıyla ballarıyla biz bu Kırım'ın mimari obyektlerini, tabiat obyektlerini bakıp çıktık. Bala bakçamızda onu kullanamız. Buna inşallah bekim gelecek yılı biz yaparımız akıllı oyunlar turnirini, festivalini. Ana babalarıyla ballar oynar. Didaktik materiallarını özümüz hazırlayımız. Çünkü Kırım Tatar tilinde o materiallar pek az. Bizge onu hepsini özümüzge hazırlamağa gerek olan. Ve ebet terbiye. Оқытмақ яқшы, ақылы олмақ бір, ama terbiye бермек дағыр. Çünkü terbiye pek çok vakit alған бір процесс. Ve biz ebet мұнда гуманистик педагогикаға сасланамыз. Ve шақысқа yönelген terbiye, личностно ориентированный подход. Бала өзінден емин olmaq керек. Қорқу деген şey бізде жоқ. Қорқыздырмаймыз. Шайда қорқу етерлі яшайышта. Өзінден емин, өз күчінден емин. Мен Қырым татарым еминлікнен айтып білсін. Ve ama ebетте қайделер бойынша яшайжақ. İstegeni biz yaptırmayımız. Kımerden babalar bunu anlamaydı. Bir taraftan serbest terbiye, ikinci taraftan kaideler, sanksiyalar da var, kaidelerini bozsalar. Yani biz anlı ballarını. Evet bu pek çok vakit ala. Ama biz bunun çalışamız. Milli terbiye beremiz. Ruhi terbiye, dini terbiye vermeye hakkımız yok. Çünkü din ayrı. Ama ruhi terbiye beremiz. Dualarını öğretir hocalar. Nasıl kolmen aşamak gerek. Yani көргеніңізден bu tek til değil. Bu deggerler системасы. Ve политник terbiye. Biz başka milletlerge urmet. Aşlayımız, gerçekten buna inanamız. Kırım Tatarlar, Kırım gelecek nesilimiz, ozını bilgen, başka milletini de bilgen nesil olsun. Ve tek Kırım'da değil. Dünyaya ketsin, dünyada da başka milletlerini tanısın. Ve biz bir plakat yapkan edik. Bultır mezuniyet akşamımızda Rim imperatoru da geldi, Mısır imperatritsası da geldi. Yani bilsinler dünyanı. Buna böyle tar dairede yaşamasınlar. Bizim ballarımız bu yıllar içinde farklı projelerde iştirak edeler. Mesela Ana Tili Klubu her yılı Kırım Tatar kitap yarmalığına bir tane kitap hazırlayı. Yıl devamında hazırlayımız ya da bir oyun hazırlayımız. Ve öyle bir plaşatka biz anda onu tazdıklap olamız. Bizim ballarımız Kobelek Emine Hanım'ında, Kobelek ifadeli okuf yarışında iştirak ettiğimiz rehberiminde bu yılda hazırlanamız Emine Hoca. Emine Hoca bizge tazdıklar былтыр Mira birinci yerini aldı büyük ballar arasında. Mira bizim bakçamızga kelgende selam aleykümden gayrı bir söz bilmeydi. Tek selam aleyküm bileydi. Babası Ukrayna, anası Kırım Tatar. Ama Xorantada laf etmeyediler. Şimdi tertemiz laf ete Kırım Tatar tilinde. Hocalar sual bere soradılar. Gerçekten anlayma bu bala. Bu 20%'ge kireydi. Tilini bilmegen ballardan. Şimdi kardeşi geldi. Kardeşi da öğrendi. 2 yıl içinde Nazar. Ve olar evde ikisi bala. Kırım Tatarca laf ete, anası babası Rusça laf ete. Problema değil, aylananlar Rusça laf eteler anası babasının. O zara Kırım Tatarca laf eteler. Bilesiz, men de bir yıldan sonra bunu görgenimde men de şaştım. Ve babası geldi ayta, bilesiniz mi? Kızım sizden küpeler takmağa başladı, gerdanlıklar takmağa başladı. Men babasına aytam, Vadim Bey bilesiniz mi? Biz tek tilini öğretmemiz. Bunu dengiştiremiz. Çünkü mektepte bilesiniz, şimdi bardı Kırımskaya Vesna mektebine. Ve anda çıqa Kırım Tatar tilinde şiirler okuy. Anda kaytarmalar oynay. Mira Горбатюк. Onun için içinde yaşıyor. İnşallah bütün ömür saklap kalır bunu. Bu bizim köbeliklerimiz. Bultır, mana bizim köberekçilerimiz. Bu façıqba bultır iştirak ettiler. Köbelek yarışında Pempe ve Cidide sağ olsun Karadeniz Production bizge kol tuta, bizim ballarımızga böyle imkan beri. Onlar anda iştirak ettiler. Aile degerliklerinde mana yakında iştirak ettik. Bizim kızlar şecerelerini yazdılar, galibeler kazandılar, birinci, ikinci yerlerini aldılar. Metod yardım, ona ayrıca aytmak isteyeyim. Biz ebet Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinden pek dostumuz. Til kafedrasından, mektepke tahsil kafedrasından her bir öğretken sözümüz için biz mesuliyetlimiz. Sağ olsun Milyara Hoca dostumuz, Zera Hoca Sattarova. Onlar bizge Emine Hoca Ganiyeva pek çok yardım eteler. Дошкольная pedagogika kafedrası bizim tavsiyelerimizle kol tutalar sağ olsunlar. Buna böyle
Ана бабалар біздің партнерларымыз. Шымда ана бабалардың пікірлерін де сізге көстермеге істейм. Бүгін менден сұрасаңыз франчайзинге азырсыңмы деп, яғни методиканы чоқлаштырмаға азырсыңмы деп. Былтыр да біз маңа бұл суалны берділер. Мен франчайзинге да азырланам. Бұл оле қолай шедегіл екен. Оңа азырланам. Шымда да бекін бір ел алыр, бір елімні алыр. Ama en azından присмотр и уходны yapmak mümkün de yaşagan yerlerinde. En azından hocalarını tapıp, налогларны төлеп, тіл мұйтыны yapsan, балалар оны сіңірелер. Мария Монтессори'nin öyle bir fikri var еді. Баланың миі губкадайын, впитывающий ум. Не берсең, o сіңіре оны. Onun için bunu yapmak mümkün. Ve bizim geleceğimiz bunda. Biz kosmoska uçmayımız, ordumuz yok. Bizim күшіміз, bizim IQ'mizde. Onun için тіл ve мектеплерде rica edem pek балаларға оқуға emiyet ayırsınlar. Şimdi pek çoqları aldanıp колледжерге кетелер. Bir taraftan yaxşı. Ama bizim halkımız alit malumatlı olgan, alit asil algan. Onun için колледж yaxşı. Ama alit asil mühim. İngiliz tili. Biz bardık mına bu mekteplерге, білесіңіз mi? Swiss mekteplерінде, олар İnanınız, bu hükümetin zengin adamları ozun ballarını başka mekteplerde okutalar. Biz onu gözümüzden gördük pek çok. Birinciden IQ %90 okuf neticeleri başka türlü almaylar o mekteplerge. Dünya bir yıl bilesiz ne kadar 50-75 bin dolar yılı okuf yılının. Ama bilgi seviyen 90 olmak gerek bir, İngiliz dili B1 olmak gerek. Niçin? Onlar bu dünyanın liderlerini hazırlaylar. Onun için biz kim olacağımız? Liderler, bu dünyaya bir şey verecek insanlar olacağımız mı? Ya da hizmetçiler olacağımız mı?